Kinohikai School ki bahap apok kashatri jang Federation of All School Teachers of Meghalaya kila lumpat ba Hamadan Malki ben penlong ke Jingalang bandawa pen kiwe ki syo ke deficit system hadien ke Jingalang ke bala penlong mentak sngi ke arpoi teri uleber na kaliang kinong yalam ke seng kila ong makin mi pat ba la shai ben penlong da ke peace rally banyat shadu secretariat bat banyeng hakmat ke kerdop secretariat. As 2,000 people, and if we all go to jail, do not worry, the government will have to spend more money. It will have to feed us. Stand up from your seats and to shout at the top of your lungs. Irrespective of wherever you are, you might be tired, your legs might be paining, you might be aching, anything. But I want you to stand up and to respond. I will ask one more time. Are you ready? Yes! Are you ready to agitate? Yes! Are you ready to demand for your rights? Yes! Alam jong fastom. Ti hadin jong kajingalang kemangilatip nila sim ya karai bangin ya kata ke peaceful rally. Indrai na kaliang jong ka district magistration kemut magistrate kemut kimsya bangin ya kata ke peaceful rally lu nomor ba ngimpat yo ya ke permission. Ti kemut mentang nginang late ya kendu ADC ya ke por lai steng la bo appointment ba i kenang ba ngila banle la syai la ne la sisngi. Ti kamin agenda be ke bangi kran hang ni be ya ke jingalang ke jongi ke long be ba ka sarkar kamsim lapan kiu ya ke tulop jong kinohikai ad hoc nadu usnem arhajar khat nriu komot mentang ngala jan yai nriu usnem kajing yo jongi kalong kabarit te bat kajing kiu dor kimar kimata kadang mi kisngi kadang kiu dor bat kembali ikran di kiperlok yong ba ngilabu ya kawai ke proposal namar ba ngilong kumbangi ya dai dor bat ka sarkar nadu usnem arhajar kat kendai kajing timan kajongi kalong deficit system lani patent deficit Nrai hadian mengisau tu baka government ka aidau bi bamdan pisa au January khat kratarik arhajar arpuar kamut nila submit ya kawai ke proposal pat ka balong bi na ka benta khat prahajar kamut si benai kan berkiu tulop di kinohikai habaro jong ki kategori kamut nadu LP UP secondary but higher secondary bat bai hakan ni ka jinglut ngilabu ak do proposal kamut ka jinglut kala ban poi la kamnu khat lai kelur ha ka sibenai te kamut ka exact kamut ya ka figure ngin yo hadien ba ka department jong education kamut kan pendap ya ka proposal nomor ka exact figure jong kinohikai kamut ka don ha ka department ni ha ka jing tip ki jong ni don be kumba prahajar duna te kamut ba lada ka government kamut ka suyat sngap kumne te kamut kumbal keren ki perlok kamut ni ladan lagi jong kita ki pelan ke ai ke ba ngin sa sim ya kilemti ki senjam ki ba kham e nang ni syakmat na ka benta bangin yo ya ka jingdawa ka jongi ladang ya keren ha ye pet ya ka assembly ma te kublai sibun biwan ra kata ka jingkeli nrai man lausnem kat bang ya keren ni ha assembly le nang pet ya kata ka budget la dabu jingkeli syapang kinong hikai kila bandai ki baper ngilap baik baka jubab ka baai baik na menteri badai pek ya ka education kalong baik baka sarkar kadang eksamin nadu kini kisnem gi baladep hadu mentaru dang eksamin bat ka result ka bamjumi tehnrai kamut bang ibu pat ya ka jingkar pat cha ka sarkaru ba pin mi no ya ka result jong kata ka eksamin ka ba pilale nadu kini kisnem gi baladep kamut hadu menta namar balai ya keren ru menta ya ka snem ka bakhadu jong ka sarkar satang katno benai kamut bahkan kutno ka port rekam ka jongka ti kamut bangi kwa bahkan ai no ya ka jubab yangi kino hikai ad hoc kumno bangin le banyarap lem yangi ha ka jingyo ka jingkot. Will you stand with us until we get our demands? Yes! Are you willing to stand with us and to even go to jail if you have to until we get our demands? Yes!